uyawezwa amanzi ayanuka ungakafiki kuwo, kodwa uqaluswe ngephunga lodaka uze ukuthi ngiyama semfuleni, kuthi uyithemba nasemkhiwaneni umuthi likhona. Kangakanani kumuntu kuthiwa ngenxa yephunga lamanzi umkhiwane uphinde uhlume. Angikho-ke lapho bazalwane, kodwa indaba inelothemba. Lento ithembayo ihamba ibanga elide empilweni yakho, noma ngabe yini oyithembayo, kodwa idlala indima empilweni yakho. Inokuqhubekelisa indlela yakho, inokuyithatha futhi indlela yakho, kodwa kubizwa ukuthi uthembayo. Hayi, asize lapha-ke. Ucela ufunde mawami.